ikintu cyambabaje mu buzima bwanje no gupfa ko Abanyamulenge bakabura gitabara kandi bari kumwe nabo batabaye. Ikintu nkunda mu buzima nkunda Imana n'ubwoko bwanje. Umwanzi ari kugerageza bwa nyuma kureba ko yakora icyo yagambiriye ku bwoko bwacu. Rero icyo abaturage bagomba kubona icyo bagomba gukora, bagomba guhaguruka. Umuntu wese agahaguruka, yabacumbagira, yabafite kuguru kumwe cyangwa ukuboko kumwe, agomba guhaguruka agakoresha ukundi. Ni ukuvuga ngo iki ni igihe cyo kurwana nk'abatarigeze barwana, kugira ngo dukureho burundu inkota yo kutumara. Icyo nzi neza nuko ndeba mu basore batwirwaneho, abonzi bari hano bombona n'amaso, harimo abana bazabagabo bazodukamira, bazoba inkingi z'igihugu uretse n'ubwoko n'igihugu, kuko intambara tuzorenganura n'abaturanyi bacu barenganyijwe na ideology mbi ikabicana, kuko hari abarwayi bwa kibibiraga ko Abanyamulenge bazo rwa rugaki. Ibyo byose nakarenganyo ko kubutegetsi bubi. Ni ukuvuga ngo ubutwari dufite abana bazoba intwari kandi bazova no bagabo bakomeye bashikamye, banaturusha abana ko n'ibyo tutakoze twebwe bazabikora rwose. Icyo cize ndagifite kandi ndabireba nkabibona, no mu nzozi ndabirota nkabibona. Kandi ndetse tuzopfa nkimbuka sintawontwika ko hari umuntu wontwika, ko hari umuntu wamfata akantwikira ipine akambaga kandi oya turarinzwe. Uretse nanje nta muturage waha muri plateau Mulenge bo baga ngo bamutwike, nta nawe bamutwike, nta nawe bikora, kuko ndibana bishobora bigeraho. Ariko abandi bose bazobatinyuka, abibwira ko bahaye agaciro bazobatinyuka kandi abasuzugure iyi ntambara ibi byabaye ku babyeyi bakarebera bizobarangirira. Ubutumwa navuga icyambere nuko intambara tsoyitsinda kandi tsoyitsindana 6 nubwo hari abatabibona, ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze. Iyi ntambara tsoyitsinda, tuzoyitsinda n'ishema, tuzikura agasuzuguro, tuzikura akaga kandi tugere ku mahoro. Cyo ni ikintu cyambere nabwira abantu. Kigira kabiri ni kintu nemaze kuvuga, buriya ibintu byose byavuzwe n'Imana byararangiye. Ni ukuvuga ngo Imana yarangije kuvuga icyo yavuze cyose kigomba kubaho. Imana nta hantu yigeze ibwira umuntu ko uhereye ku ntangiro yabwiye Eva ngo uzobyara ariko wayibabara, kandi abana n'umugisha. Ziko abana n'umugisha, ni ukuvuga ngo abana n'umugisha ariko uzobabona ubabaye. Gituma utavuze ngo uzobatoragura gusa uzobyuka mu gitondo ubona abana, uzobabona uhaye uribwa ufite ubushari. Ibwira umugabo ngo uzorya arukubiza ibyuya. Ni ukuvuga ngo ibyo byose ubwo tugere kuri ibyo bidusaba kubabara, bidusaba uburibwe, bidusaba no kubira ibyuya. Ni ukuvuga ngo abantu bave muzo barimo. Nta muntu wabuzaye uzumwara. Abanyamulenge barabyaye, bagomba kwimirira umwanzi kure y'amarembo. Abanyamulenge bagomba guhaguruka, dufite abasore bave mu matiko, bave ku ntambara zabo. Buriya nta nagaciro tuziha ngo mvuge ngo hari umuntu wamburana kuri WhatsApp ngo uzumvugira ngo navugiriya ngo azavugira ngo utwirwaneho. Uzuvugira iki? Abavugira twirwaneho nabavugira isasu ku irumba, nabavugira isasu ku kivumu, nabari ku marembo. Abo nibo bavugira twirwaneho. Ubwo ni urusaku dushaka kumva, ni urusaku rumwe mu abantu, ni urusaku rurwanya umwanzi, ni urusaku rutsinda. Ariko insaku zo kuri za WhatsApp abantu bave kudutorera. Umugabo ntazaba impunzi. Ndabwira Abanyamulenge ngo umugabo ntazaba impunzi, umugabo ntazaba impunzi. Bataramuciye amaboko. Titugomba kuba ubwoko bukurura umuvumo. Nitwe bwoko gusa bwagiye buhamagarira abo bavukana, abavandimwe
kuja mu nkambi kuja kuba impunzi kuja kubesha kuza kugira gute nitwe gusa twabikoze abandi baza baririra mu nkambi ubusharire bukabatera guhaguruka no kwibohora ariko twebwe umuntu azamagarira mugenzi we muzoze mu nkambi tuzaturya iby'ubusa umugabo utegereza kurya ibyo ataruhiye birangira bayimbwa dushaka ko tuzabyara abana tusigira amateka y'ububwa dushaka ko abana b'abagabo b'abanyamurenge bave mu makambi ku makariti ku madame ku dutorero iyo hanze baja si wabo iwacu ni hano ni heza kuruta iyo babaje cyo nabwira abantu nuko tugomba kwinjira muri uyu mwaka hari impinduka hari intambwe abantu buri muntu wese ateye iganisha hehe kugutabara kukwirema ubugabo burihabwa nta bintu bizatubaho birenze bizatubayeho nta ntambara z'urwanda rutizo twarwanya nta kintu na kimwe abaturage baremye gusa bahaguruke tuyirwane ke baremye nta gitangaza nta gikuba cyacitse amahoro azava mu maraso ntiwabona amahoro ntiwabona kubaho ntiwabona kwishura kwizana ntiwabona uburenganzira aho wabwimwe hatamenetse amaraso ntiwabona icyo ushaka gifite agaciro ni ukuvuga ngo ikintu cy'agaciro kigira ikiguzi amafaranga umuntu azagura umwenda wo kwambara mwiza nta mwanya agaciro na wa mwenda ubuguze ni ukuvuga ngo hari ikiguzi bisaba kugira ngo ugere kuri cya kintu ntabwo tuzaryama ngo tubyuke dusange amahoro yabaye imihanda yabaye biri abanyamurenge bajiriya umuntu wese n'Imana yabaye igihugu Imana yagize gute bira byose n'ubujiji ntabwo Imana izamanura igihugu kive mu ijuru kandi ntabwo yatanze igihugu portatif yatanze promesse mugomba gukorera ni ukuvuga ngo kugira ngo tugere ku mahoro tugomba guhaguruka tukarwana amahoro tuyabona turushe tubize ibyuya turize tukagira indiri z'amarira kubera abana abavandimwe kuko iyo niyo nzira dufite inzira sanse niki dushaka gukwepa kuko intambara ntabwo twikwepera ni ukuvuga ngo abaturage bahumurika iki gihugu twagitewemo ariko tugishimangizwa n'imbaraga zayo buriya kenshi ikiza cy'iki bintu nuko iyo umuntu ahaze tazamenya ko hari uwaburaye umuturanyi yaburaye nta muntu uri Mulenge wabaye muri ibi bintu uvuga iryo jambo ababivuga nabahaze badafite abana hano ubundi batuzwe n'uburyarya bwo kuvuga ku minwa gusa ko ari abanyamurenge iwaba ari Mulenge ni abanyamurenge ku isura ariko si abanyamurenge mu mutima ni ukuvuga ngo rero hari abatwawe n'ubujiji hari abatwawe no kuyobya bakayobwa n'abantu bazi ibyo baba bakora bari inyuma bashigikiye gushira kwacu ngo niho babona amaramuko icyo nababwira abenshi kubera ko batafite amakuru nico cyabayobesha ariko bazagaruka kuko ukuri kuzotsinda ibyo botuka ibyo bovuga ibyo boshiraho mu twigwana yagize cyane gutya ukuri kuzotsinda kandi kuzohora guhagaze ari ukuri ikindi nta muntu nango kurwana urugamba urugamba rw'intoki kwandika kuri WhatsApp message kandi undi uzarushe WhatsApp yesha abantu no kubahukana ngo tukutari gutuka intoki ziroroshe kurwana n'akanwa karoroshe kurwana ariko gasasa reba ibikorwa ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe utari twirwaneho ntawe uhejwe kuko si shema ko turapfa ko turapfusha ntabwo ari shema kurwana urugamba ariko nta yandi amahitamo gusa namwe abo bose badutuka bazogaruka b'abanyamurenge ngeka babandi yose yavuze ngo ngeka umwana wo kurimbuka abana bo kurimbuka bo barahari ariko abandi bazogarurwa n'ukuri n'insinzi tuzotahukana abaturage b'Afurero n'abembe 80%
n'inzirakarengane n'abayinusa, kandi tuzaturana nabo kugeza yasisha ibonetse izomanuka ivuye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo tuzobana nabo, turioburije kubana nabo, ni abaturanyi bacu kandi tuzosangira byose. N'ubu nta rubanza tubafiteho, ariko aba-extremiste mu bwoko bwabo ntabwo dushinja aba-extremiste n'abicanyi mu bafurero ngo tubashinja abafurero bose. Ntabwo dufata ababembe usanga banyintu ngo bose tuvuge ngo ni babi. Tuzaturana, n'ubu turaturanye, ahubwo nibo badafite n'umuntu n'umwe baturanye nawe wacu iyo baba. Ariko twebwe naha mu Minembwe no ku Ndondo turaturanye. Turaturanye kandi tuzaturana, kandi bagomba kubaho. Gusa nabo bagomba kwikubita agashi bakava mu ngengabitekerezo n'izo z'ubuyobe zazibabwira ngo Abanyamulenge bazoshira, abandi kazabwira ngo bazobarandura muri iki gihugu. Bagomba kumenya ko dufatanye n'ubutaka bw'iki gihugu. Nubwo mama donc turasobekeranye, nguko gutipura ku mugongo, kubita isuka hano ku butaka kwa kubisa ku mugongo. Ni ukuvuga ngo bagomba kumenya ko tumeze, twarameze, turafashe. Ntaho bari muri leta abirirwa badutuka n'abandi bigira ngo n'abanyepolitike birirwa badutuka bimbura mukoro. Ndibaza ko nta kaga tuzogira kazoruta ko bazogira. Dushobora kuba hano twaratanga ibyago, ariko bakazabiheruka. Niko bigomba kugenda. Umuntu wirengagije gupfa kwa mugenzi we, umuntu warebye abi wabo bashira akabarebera, atabuze icyo yokora, atabuze uburyo, atabuze amaboko, atabuze ikindi ukora ngo asove umurinosa w'amaraso ye. Ndakubwiza kuri iyi ntambara n'ibizarangiriraho. Iyi ntambara izabarangiriraho iyi ngiyi. Ariko umuntu wese ubabajwe n'ibitubaho, yaba M23, yaba abandi moko, kuko nabo turi kumwe, bababazwa n'ivangura, n'itotezwa, n'iyishwa ry'ubwoko bumwe bazira uko bwaremwe. Uwo muntu wese wumva ko tugomba kwirwanaho, tutagomba gutega amajosi, uwo turi kumwe, mbisubiyemo kuko uwo wese turi kumwe. Ntabwo agomba kureba gusa M23, kandi impamvu bayireba nuko duhuje akaga, nuko duhuje ibibazo, nuko akenshi n'ubundi nabo bazira uko basa, bazira uko baremwe. Niyo mpamvu bagenda basanisha, ariko ibyo ngibyo nta abavuga ibyo bavuga, uretse n'ibyo bavuga n'ibindi, ariko ntaco bitubwice dutumbiriye no gushaka kubaho kwacu. Nta mitungo ngira Amerika niyo riri hano yaranyazwe. Ni ukuvuga ko imitungo ya Amerika sinteze kujayo, simpanjayo, simpafitiye amatsiko, simpakeneye. Ndi iwacu, nzaba iwacu, nzaguma iwacu.